how great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Wil jy moet vanaand net die oë gesluit hou. Ek voel net om vanaand 'n liedjie te sing. English it says he's the savior of my soul. Die Afrikaans is hy's die liefling van my siel. Ek ervaar net die Here se teenwoordigheid hier vanaand en kom ons sê net vir hom vanaand hoe ons oor hom voel. Kom ons vertel hom net vanaand hoe kosbaar hy is vir ons en ek ervaar net die Here sê as daar vanaand siekte in jou liggaam is, as daar vanaand enige omstandighede is, as daar enige probleme is, die Here wil vanaand net waar jy staan. Trek net nader aan hom vanaand en hy sal jou met oop arms sal hy jou ontvang. Oh, he's the Savior of my soul. His name is Jesus. His name is Jesus. Oh, he's the Savior of my soul. He's the Savior of my soul. His name is Jesus. 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 My Jesus. He's the Savior of my soul. He's the Savior of my soul. En hy is die liefling van my siel. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. O, hy is die liefling van my siel. O, hy is die liefling van my siel. En Jesus, 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 hy is die liefling van my siel. Oh, hy is die liefling van my siel. Oh, he's the Savior of my soul. His name is Jesus, my Jesus. He's the Savior of my soul. He's the Savior of my soul. His name is Jesus, Jesus, Jesus.
Oh, he's the Savior of my soul. Vader, ons eer U, ons loof U vanaand. Al die lof, die eer, die prys en die aanbidding, dit kom U toe vanaand. Here, ons aanbid U, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons erken vanaand die drie-enige Godheid en ons dank U, Here, dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees elkeen 'n welbehae in ons het. Elkeen vanaand sê, ons is lief vir Julle en Vader, ons dank U. Dankie vir die gesag en die genade en die liefde van die Vader wat deur die Seun openbaar word, en dankie vir die Trooster, die Heilige Gees. Dankie vir die gawes van die Heilige Gees. Here, dankie vir die vrug van die Heilige Gees. Here, al die lof en al die eer en die prys en die aanbidding kom U toe, en ons dankie, Vader. Ons harte is vol lof en dankbaarheid vir menige mense wat al reeds aangeraak het met 'n siektestoestand, Here, en ons dankie vir die wat vanaand nog steeds volhard in hulle geloof, Here, vol volkome aanrakinge en genesing in die naam van Jesus. Al die lof en al die eer kom U toe, en ons sê dankie in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie kan jy sit plek in, en baie dankie by hom wat deur julle vanaand. Dank die Here vanaf die voorreg weer om sy woord te kan bedien. Ek dink ek het al reeds vir u dit vertel, en net nou die dag toe dink ek weer daaraan. Ou pastoor wat emeritius status geneem het, in ander woorde, toe hy uit die bediening uittreë, ek praat nou van voltydse bediening, waar hulle gemeente aan die hoof staan, en dan, hy sê vir enig, hy sê, Dirk, wat vir my die moeilikste is in die bediening, terwyl ek nog die woord lees, terwyl ek nog tyd in gebed spandeer, gee die Here vir my woord, ek kry woord, en hy sê, die probleem is, ek het nêrens om dit af te gee nie. Ek het nie 'n platform waar ek die woord met ander kan deel nie. En ek besef so, die voorreg wat ek en my kollegas het, wat gemeentes het, ons preek net wanneer ons wil, ons kan 'n groep by mekaar, want sê ons gaan diens hou en ons preek, en oor die naweek, toe dink ek net, hoe moet dit voel, as jy jou binneste brand met 'n woord, wat jy weet, iemand se hart kan raak, maar dit is amper soos daai bottel kook wat toegedraai is, en jy skit hom, en jy sien, as jy dat prop afdraai, dan skiet hy, en dis hoe jy binne voel, borrelend om die woord te bedien. En daarom wil ek net vanaand die Here dankie sê vir die voorreg, sy woord te bedien, en ook dat u bereid is vanaand, dat u gekom het, om te kom luister, maar ek het die lofprys en aanbidding so geniet, en net bewus gewees van die Here se teenwoordigheid. Wat vanaand het ons bedien, nou speak on, ek gaan nie 'n teksvers lees, ek gaan nie 'n inleidings skrifgedeelte lees, want ek wil 3 gedeeltes uit die woord van die Here met ons deel. Ek wil vanaand met ons gesels oor 3 manne met 'n probleem. Die 3 persone waarna die boodskap van verwys is, 3 verskillende mans. Die 3 persone se probleem en behoefte verskil hemelsbreed. En baie van ons vanaand wat hier is, baie mense wat op die uitsending huidiglik kyk, baie wat na die audio gaan luister, sit met probleme in hulle lewens. Baie mense, sal ek sê, kom op die eerste plek na die Here, hulle vind toevlug in die Here, hulle vat die woord van die Here, en sê, Here, ek soek antwoord by Here, ek vertrou, maar die meerderheid van die mense probeer self die probleem oplos. En dit is nie verkeerd nie, maar ek wil net vir u sê, dat u self baie tyd en energie en frustrasie en teleurstelling kan spaar, as u van die begin af na die Here toe gaan. Daar is ook niks fout, ek voel ook, mense moet ook daar 'n bietjie inisiatief doen, en nie absoluut daar net sit en niks doen, net vir die Here sê onderneem, maar ek sou sê, laat ons na die Here toe gaan, en sê, Here, weet jy wat hierdie probleem, nou ek het gedink, as ek daai nader of so toe gaan, of so maak of so, Here, maar wat dink u? En dan stil word. Want jy sê, ons wil probeer om aan ons idee op die Here af te dwing, en hom te oortuig, dat ons antwoord en ons oplossing die beste is, en dan voordat ons klaar gepraat het, klip ons uit, en tussen het die Here net sy mond opgemaak om te sê, ek dink dit is 'n idee nie, maar morgen moet ek, dan gaan my volgende gebed so, Here, maar ons het ons besluit dat dit reg is om te doen. En as jy mooi luister, gaan die Here sê, jy was weg voordat ek kon praat. Ek wou vir jou sê, dit is nie 'n goeie plan nie. But only speaks in 3 men with a problem. The first man was down and out. He didn't realize his need until he got in contact with Christ. But once he did, he was helped in spite of his condition. The second man had something lacking in his life, and contact with Christ brought it out. He came to Christ trying him to find the answer, and he found in him the reality of life. The third man we look at tonight is a man, he was a lifelong church member. He thought he really had it, but when he came to Christ, he discovered that he had never found true religion. Ek kan vanaand ook bedien oor godsdienst, en ek kan speak on religion and the dangers of religion, oor godsdienstigheid, maar ek praat hiervan, hy was 'n man wat passievol was oor godsdienst, om die Here te dien. Maar vanaand vind ons in die Bybel, die spite van hierdie 3 manne wat ek binnekort gaan uitlig, vind ons dat die Bybel vol is van voorbeelde
van manne en vroue wat God se voet verontagsaam, mense wat hulle rug op God draai, mense wat letterlik vir God in sy gesig sê, ek sê al die ander wat 'n opdrag kry, sê hulle gaan dit maar gaan doen dit nie, en dan is daar wat sê, Here, soos U sê, soos U spreek, so sal ons doen, en ons weet, so sal U wil geskied. Maar ek lees vanaand, blaai saam met my dan na die boek van Markus, hoofstuk 5, en ons gaan van vers 1 tot in vers 20 gaan ons gaan dit deurwerk, ons gaan dit nie deurlees, want ek wil sekere dinge aan ons thuis toe bring. The Bible says in Mark chapter 5, verse 1 to 20, in verse 1 and 2, the Bible says, and they came, that is Jesus and his disciples, over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately they met him, out of the tombs, a man with an unclean spirit. Die eerste mens wat ons vanaand met doen het, wat 'n probleem gehad het, is die besetene van Gadara. Het is interessant dat die Bybel sê, toe Jesus aan wal kom, onmiddellik het hy na Jesus toe gekom. En ek het 'n bietjie bewonder en gedink, maar hierdie man is nou besete. Die duiwel sal uit van Jesus af wegvlug. Maar dit sê vir my, it tells me there was still a little something left inside of him. That God had placed him from his birth, which was a life through God, that had a desire to meet with God, even though the demonic spirits and powers were pulling him and trying to keep him away. Hy het na die Here Jesus gevat. En ek wil vanaand vir jou sê, mamma, papa, ek is vir die Here gee vir jou 'n boodskap. Dit maak nie saak hoe ver jou kind vanaand van God af is nie. Dit maak nie saak hoe diep in die modderskyk van sonde of in onder dwelms en alkohol en seksuele losbandigheid hulle is nie. Daar's nog 'n bietjie van God binne hulle, dat hulle na Jesus toe sal trek, as jy aanhou bid en aanhou God vertrou vir wonderwerke in en deur hulle lewens. This man was demon possessed. He was in a deplorable condition. Hierdie man was in aaklige omstandighede. Terwyl ons vanaand die gelofprys en bid het, die kom my te dink, hoe moes die lewe vir hierdie man gewees het? What was life like for this man? Because we read in verse 3 and 4, the Bible says, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains, but the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. Hulle het hom beskou as 'n wilde dier. Iets wat getem moet word, iets wat beheer moet gebring word, iets wat daar in 'n kraal toegesit moet word. Sy woning, sy kuste, was tussen die grafstene. Moet jy vanaand dink, omdat hy daar buite die stad was, ek van almal, dat hy rustige nagslaap gehad het, from the morning to the night, for 24 hours a day, those demons, they tormented him. I don't know if he was addicted to alcohol, I don't know if there was some form of drug that he was involved in, or a lifestyle, but the fact that he cut himself, hy het homself gesnee, en sy lewe was vermaaklik. Ek wil vanaand vir jou sê, dit maak nie saak wat die binding in jou lewe is nie, die Here wil vanaand vir jou vrymaak, die Here wil jou verlos. He came, he was utterly beside himself. Verse 5, and always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. Ons moet versigtig wees, maar om oordeel te vel. Ek en my vrou en baie van ons beraders in die kerk het al te doen gehad met tieners wat hulle self sny. So maak ons sê, ag man, kom hoor dit of dat of die ander, as 'n diep seer binne in hulle, het veroorsaak dat hulle doen, maar vanaand kan jy van vry word. Jy kan vanaand daardie vrede, daai sny, wat jouself vir jou bied, kan jy vanaand kom en sê, Here, U was gesny deur 'n sweep. Daai sweep wat terug oorgekloof het, en ek kom en vat die lemmek, en voordat ek myself weer gaan sny, gaan ek sê, Here, U was ook gekloof, sodat ek dit nie hoef te doen nie. Maar vanaand aan jou kan kom en sê, Here, neem hierdie suur in my biste, en smeer dit toe met U liefdevolle liefde en genade, that your love of God come, and just bring a peace upon my life. Maar loof die Here in vers 6, the Bible says, but when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. Geliefdes, dit was nie nodig om 'n band practice te reël nie. Dit was nie nodig om die instrumente bymekaar te kry nie, en die om die klank moet aansit, en alles moet balanseer nie. Die Bybel sê, toe Jesus sê, het hy op te gehardloop, en hy kon geaanbid. It tells me something, when your spirit is truly in contact with God, you cannot help yourself, but begin to worship. When you tell me you need band, when you tell me you need 10 songs and 3 hours of praise and worship before you can touch and reach God, it tells me there's something wrong in your spirit, because when your spirit identifies God, you cannot help but begin to worship Him, even if it is just with your mouth and bring Him praise and glory. Geliefdes, dit begin hier in die hart en dit begin in my gees. Dit begin wanneer ek God identifiseer vir wie en wat is. He came to Christ, and even in this desperate state that he was in, he realized who Christ was. Verse 7, he says, and he cried with a loud voice and said, what have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not. Dit was die demone wat nou binne in hom praat. En hulle sê, hulle besef, hulle kan nie by Jesus kom nie, maar hulle sê, daar is niks in gemeen met hulle boosheid wat met Jesus vereer. They saw no comparison. There was nothing common between them and Jesus Christ. They had no accusation to bring against him. Hulle het geweet, hier kom moeilikheid. Doen ons dit nie vandag nie?
Iemand spreek jou aan oor iets, dan sê jy, dis goed, want nou jy het dit gedoen, jy het 3 stopstrate gery, jy skuld daai ou geld, jy doen dit en jy doen dat, dan gooi ek die kalk op jou. Die demone kon dit nie doen nie. Toe hulle Jesus sien, toe sê hulle, ons het niks in gemeen nie. Daar is niks wat u krag oor ons en u mag neutraliseer nie. En dan geliefdes, moet ons daagliks sien dat ons voor God kom en ons lewens en ons saak met God reg is. Dat ons lewens rein is, dat die krag van God in en deur ons kan werk. Wanneer jy by die werk instap, wat ek vir jou sê, mense is wat niks met God te doen het, moet hulle so ongemaklik beginne voel. Hulle moet sommer weet, hier's iets, ons is maklik om te sê, ek het in die geselskap gestap en iets het met my gebots, iets was nie lekker nie, wat jy daaromtrent gedoen? As jy opgelet het, ingestel was geestelik, sou die Here dalk vir jou iets gesê het. When you walk into a circle,
circumstance into a group and a gathering of people, the glory and the power of God should be evident, that circumstances change in people's lives. En toe Jesus sien, dat hierdie man met sy probleem na hom toe kom, verse 8 says, for he said unto him, come out. Now there was nigh unto the mountains a great herd of swine feeding this fakka, and all the devils sought him, saying, send us into the swine that we may enter in them. And forthwith Jesus gave them leave. In other words, he gave them permission. Daai demoon het besef, hulle is onder die gesag van Jesus Christus. Hulle kan nie gaan net waar hulle is nie. Al het Jesus gesê, kom uit. Sê hulle, asseblief, stuur ons ten minste in die varke in. And the unclean spirits went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000. Kan u dink wat sy lewe hierdie man gehad het, vol van 2000 duivels. This man was in desperate need. Verse 14, and they that fed the swine fled and told it in the city and in the country, and they went out to see what it was that was done. And they come to Jesus and luister hoe kosbaar, and they see him that was possessed with the devil, and had the legion sitting and clothed, and in his right mind, and they were afraid. Maar wat vir my treffend is, wat vir my hartseer is die volgende 2 verse. Verse 16, and they that saw it told them how it befell to them that was possessed with the devil, and also concerning the swine. So hulle kom en hulle sê, weet julle wat? Here Jesus het hierdie demone uit hierdie man uitgedryf en in die varke in, en die varke het oor die berg gespring in die see in. Hulle verwag lofprys en aanbidding, en kyk wat gebeur. And they began to pray him to depart from their coasts. Ek het my lewe agtergekom hoe naby mense aan 'n wonderwerk van God kom, en dan draai hulle weg. These people were on the brink of a mighty manifestation, transformation and power of Jesus Christ. They said, no, thank you. Better you just leave us alone. Die Jode het eintlik niks met varke te doen gehad nie. Ek sou gewonder het as Jesus die demone in die skape ingestuur het, want dit is die welsyn, dit is die brood en botter van die Jode gewees. That was their food, that was their sustenance. But he sends them into the pigs, and then they come and they say, listen, we don't like what you've done.
Hier was 'n man besete met demone wat tussen die grafstene rondloop. Hy het mense vreesbevange gemaak. Niemand kon naby hom kom nie. En Jesus herstel hom, dat hy daar sit met sy volle verstand, kalm en rustig, luister na die woord van die Here, en inteendeel, hy het 'n disipel van Jesus geword, hy het 'n evangelis geword, hy het 'n prediker geword, want die Bybel sê toe Jesus sê, goed, I'll do that. If you don't want me, I'll leave. I'm prepared to do great and mighty things for you. But if you don't want me, I'll not impose upon you. Ek sal my nie op jou afdoen nie. Ek sal jou nie verder ongemaklik maak nie. Maybe you've come so close. So many times you've heard the word, so many times you felt the tingle touch of God upon your life, and you've got scared. You've wondered, what will your friends say? What will the family say? And you say, Lord, better you just leave me like I am. I'm scared to change. Jesus en sy disippels gaan klim terug in die boot, en hierdie man wat so pas genees is, so pas vrygemaak is, kom by Jesus en hy sê, Jesus, wag net, ek wil inklim. Jesus sê vir hom, nee, ek wil hê, jy moet teruggaan na die stad, gaan terug na jou land, gaan terug na jou mense toe, en sê vir hulle wat die Here vir jou gedoen het. It's good being a disciple of Jesus. It's exciting, it's nice. But he said, I have a greater responsibility for you. I need you to tell what happened. En elkeen van ons sit hier vanaand, elkeen van ons kan vanaand sê, ons weet wat dit is, ons weet wat dit was, om eens op 'n tyd 'n aanraking van God te ontvang. Vir hoeveel mense het ons dit vertel? Ons hou dit soos 'n groot staatsgeheim. In plaas om te sê, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running. It's running after me. Ek dink ons het daai liedjie onlangs gesing. Nou vra ek myself en u, het ons vir iemand vertel van hierdie goedheid van die Here, wat my agterna sit, hierdie goedheid van die Here in my lewe, in die week kom sien 'n man my, en met opreg in sy hart, hy sê vir my, weet jy wat, ek is so dankbaar vir wat die Here vir my doen, maar ek het 'n behoefte, maar ek voel so sleg, ek voel verontwaardig om na die Here toe te kom en sê, Here, help my met hierdie. Ek daar gesit en vir 'n oomblik te dink ek, Here, wat sê ek? Toe besef ek, en die Here gee my die woorde, ek sê vir hom, weet jy wat, jy het reg begin om te sê, ek is so dankbaar. Erken die Here, sê dankie vir alles wat hy het, maar onthou net, hy is ons hemelse Vader, en is nie sy wil dat ons siek moet wees nie, want sy seun se wonde het vir ons genesing gebring, so u kan kom en sê, Here, dankie vir al die seëninge, maar u weet, iets in my liggaam wat nie lekker is nie, wat nie daar hoort nie, maar ek kom en ek vra u om genade, raak my aan, hy vertel my vanmôre, dat daar die siekte en dit wat ervaar het, is weg, in die naam van Jesus. Let's give him praise and glory and honor and worship his wonderful name. Ons dien 'n lewende God, mense. The second man this evening, die tweede man vanaand, is in Johannes hoofstuk 3, vanaf vers 1 tot 20. Die man se naam is Nicodemus. Nicodemus was a man of the Pharisees. He was a ruler of the Jews. He was a man that did everything right. And he comes to Jesus and he says, Lord Jesus, I want to make sure that everything I do is right. I want to make sure my life is right. Hy kom en hy sê, Here Jesus, hy kom met 'n vraag. Hy kom en hy sê, want Jesus sê vir hom, jy moet wedergebore word. En hy kom in opreg, hy's nie sarkasties nie.
Hy kom en hy sê, Here, maar hoe kan ek 'n tweede keer in my moeder se baarmoeder ingaan? Ek is 'n volwasse man. Here sê, jy verstaan nie. Dit wat uit die vlees gebore is vlees, maar dit wat uit die gees gebore is gees. En hy praat daar, hy verduidelik aan hom die wedergeboorte. He comes and explains to him that he needs to be saved. The cure, his life was, he was so busy trying to live so correctly. Jy weet, dis die gevaar ook, jy kan so behep raak om alles presies te doen, en wanneer jy fout maak, dan kastei jy jouself, in plaas om te sê, Here, ek vra u vir wysheid, Here, gee my leiding, Here, ek wil u wil volg, en doen wat u wil, maar Here, laat ek ook sien wat om my aangaan, laat ek ook bruikbaar, en laat ek ook diensbaar vir u kan wees. From verse 14, Jesus comes, and he explains to Nicodemus. Jy sien, Nicodemus was in die wet vasgevang. Nicodemus was behep met al die reëls en al die wette. And Jesus come and he says to him, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth him should not perish, but have eternal life. En dan ken ons vers 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent his Son into the world, not to condemn the world, but that the world through him might be saved. He says to him, Nicodemus, he that believeth on me, Jesus Christ, the Son of God, is not condemned. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light is come into the world, and men loved the darkness rather than the light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. En vanaand kyk ons dan laastens, kyk ons na die derde persoon. Die eerste was die besetene van gedare, die tweede was Nicodemus, wat regtig opreg wou die beste wees in alles wat hy is, maar hy het gefaal, en hy kom na Jesus, en Jesus sê eenvoudig vir hom, is nie jou werke nie. Die werke is belangrik na bekering, want daarvolgens gaan ons geoordeel word, hooi stoppels wat verbrand gaan word. Maar waarmee bou ons wanneer ons tot Jesus Christus kom? En hy sê vir hom, as jy glo, sal jy gered word. He that calleth upon the name of the Lord shall be saved. And then we find the third man. Sy naam is Paulus. Paulus was so ywerig om die Here te beïndruk. Hy het verstaan dat hierdie mense wat oor Jesus Christus praat, is vyande van God. Hy het briewe by die sinagoge, by die priesters, by die fariseërs gaan kry om hom toestemming te gee om die Christene, die wat in Jesus Christus glo, te gaan vervolg, te arresteer, in die tronk te sit. En hy was ywerig en passievol daaroor. There's few Christians today that you find are so zealous as what Paul was, but praise God, after God changed him, he was just as zealous to preach the gospel, because Galatians chapter 1, Galasiërs hoofstuk 5, vers 13 en 14 sê die volgende, Paul is writing to the Galatians and he says to them, for ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure, hy sê dis onmeetbaar,
hoe ek die kerk van God vervolg het, and wasted it, and profited in the Jews' religion, above many my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. En dan Handelinge hoofstuk 9, vanaf vers 1 tot 12. Listen what happens. And Saul, hy het eers Paulus geword na sy bekering, want hy was Saulus van Tarsus, Saulus wat tente gemaak het, dit was sy ambag. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Saul was on a mission. Saul was passionate. He was passionate about the wrong things. And so many people tonight are passionate about the wrong things. Net omdat jy passievol is, maak dit nie altyd reg nie. Jy moet seker wees waaroor jy passievol is, en het God vir jou die mandaat gegee om daaroor passievol te wees. Verse 3 and 5. God spoke to Saul in a special way. The Bible says, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Had ek vanaand vir u kind van die Here sê, wanneer iemand of die duiwel iets aan jou doen as 'n kind van God, doen hulle dit aan die Here, en hulle moet oppas. Hy sê, ek wil my opruk. Ek wil 'n driekus raak, en ek wil jou daar in die octagon kry, en ek gaan jou uitsorteer. Sê net, wow. Sê, Boeta, asseblief moet dit nie aan my doen nie. Ek vra jou mooi. Want ek gaan uit die pad stap. Want wat jy aan my doen, doen jy aan die Here. Wees versigtig. Maar ek is op my perkie. Jy het my iets gesê. O, jy het my te nagekom. Jy het dit, en ek gaan jou net reg sien. Sê net, ek behoort aan die koning. Hy stry die stryd vir my. He fights my battles. He sorts things out when I don't know how. But interessant, Saulus, hy is so passievol, hy is so oortuig dat hy die regte ding doen. Maar toe die Here hom op die grond laat val, en die Here met hom praat, listen, Saul immediately had a receptive heart, because in verse 5, and he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what will you have me to do? Dis tyd dat ons net op daai plek kom vanaand en sê, Here, ek is moeg vir my eie agenda. Ek is moeg om mense te beïndruk. Ek is moeg om mense tevrede te stel. Ek is moeg om met die front op te sit, Here. Ek wil net myself in U wees. I just want to be who you want me to be. Change whatever needs to be changed. I have a receptive heart. Ek het 'n ontvanklike hart. Ek wil vanaand net ontvang wat U vir my wil gee. En ons ken die res van die verhaal. Ons weet daar, and we find in verse 7, and the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth,
And when his eyes were opened, he saw no man, but they led him by the hand and brought him into Damascus, and he was there 3 days without sight, and neither did eat nor drink. And then verse 17 to 20, the Bible says, because God spoke to Ananias, Here praat met 'n ander profeet in die dorp, hy sê vir hom, jy moet gaan na daardie straat toe, jy moet daartoe gaan, en jy moet daar vir 'n man gaan bid, sy naam is Saulus. Ananias sê, Here, weet jy wie die ou is? Lord, you don't know that dude. You want me, a Christian, to go and pray for him? He's looking for people like me. Dis soos om oop oë in 'n leeukuil in te stap. Here, weet jy wat jy my vra om te doen? Hy sê, gaan na die straat met die naam Regheid. God praat nie omdraaie nie. God praat regheid. Die evangelie van God kom nie in draaie nie. Dit kom regheid. Jy kan miskien in draaie probeer praat en die Here probeer oortuig. But thank God, verse 17, Ananias did what God said. And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightst receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose, and was baptized. And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus, and straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. En terwyl die musikante vorentoe kom, die einste naam, die Messias, Jesus Christus, wat Paulus gesê het, julle ouens, is die antichrist. Julle ouens is vyande van God, en ek gaan julle by mekaar maak. Ek gaan julle uitsorteer. Dit wat julle verkondig is 'n leuen. Nou kom Saulus, hy word Paulus, en hy sê, Here, ek gaan doen, ek gaan so ver as wat ek kan mense vertel van u. I'm going to tell them of the goodness of God. Al drie van hierdie manne was deur Jesus aangeraak. There's a song that says, He touched me. Begins with verse 1, it says, I was shackled by a heavy burden. I see that demonic of Gadara shackled by heavy burdens, loaded with guilt and shame. I see Nicodemus coming to Jesus. Die Bybel sê, hy het in die donker en die duisternis van die nag na Jesus toe gekom. Hy wou nie gesien word nie. Hy wou nie dat mense weet hy na Jesus toe kom nie. Hy het dit skelm gedoen. Then we find Saul thought he was doing God a big favor. Maar vanaand, ongeag wat jou omstandighede is, ongeag wat jou probleme is, as jy vanaand 'n hart het so Saulus, wat sê, Here, as ek teen u veg, wil ek dit nie langer doen nie. So oortuig soos wat ek was, ek besef wie u is. En kom ons staan vanaand saam, en ons sing hy liedjie saam. I was shackled by a heavy burden, neath a load of guilt and so much shame. Oh, but then the hand of Jesus touched me. Oh, and now
I am no longer the same. And since I met the blessed Savior, and since He cleansed and made me whole, oh well, I will never cease to praise Him. I will shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Well, something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Oh, something really happened, and now I know He touched me and made me whole. Net die musiek vanaand saam. Daar waar U staan, wherever you are tonight, if you need a touch from the Lord, just raise your hand and say, Lord, touch me. Touch me in my mind, touch me in my body, touch me in my spirit, touch my heart. Touch me, oh God, this evening. I have nowhere else to go. I have no other solution. And I know if you touch me, I'll never be the same again. I know if you touch me, I'll be made whole. Oh, I was shackled by heavy burden, 'neath the load of guilt and shame. Oh, but then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. Oh, He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. And something, it happened. Oh, and now I know He touched me and made me whole. Well, something really happened. Oh, and now I know Jesus touched me and made me whole. Oh, and something happened. Oh, and now I know that Jesus touched me and He made me whole. Kom ons buig ons hoofde vanaand. Dankie, Here Jesus.
Hemelse God en Vader, al die lof, al die eer, al die aanbidding kom U toe. Gees van God, dankie dat U vanaand inspraak gemaak het in elkeen die een van ons harte. Vader, so bid ons ook dat U die naprediker sal wees van hierdie woord. Heilige Gees, ons gee onsself opnuut oor in U hande. Gebruik ons, werk met ons, soos ons, deur ons en in ons, net soos wat U wil. Vader, ek bid vir elke liewe een wat vanaand hierdie boodskap gehoor het. Vader, dat dit sal vrug dra in ons lewe. Vader, ek bid so ook vir elkeen wat vanaand in aparte rigtings ingaan. Vader, dat U ons sal behoed, bewaar en beskerm. Dat wanneer ons volgende week weer by mekaar kom, dat ons sal getuig van U goedheid en U grootheid. Al die lof en al die eer kom U toe in Jesus naam. Amen. Ons gaan juig daar in die hemel. Ons gaan dood, die lam geslag. Sal dit al nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ja, ons gaan juig daar in die hemel. En ons gaan juig die lam geslag. Oh, sal dit al nie heerlik wees nie, oh, want die lam is altyd. En ons gaan juig, ja, ons gaan juig, ja, ons gaan juig.